Sini, kesal ni sidang sini, jauh tu. Angkai sini selarok ni, awan bagi tak borodi, selarok yang rabakata thangdi, beri rakai yang rabakata nai, bonus. Itu tiberasal ni sinsa sagai ku kakak, tu cekai pagi terangan tiberasal mana. Akhirnya sini kaham kai cuma tiberasal saja tu, sini tiberasal ni kalau ia makan nanti berkatori kaham wan sulit tu. Kamu tahu mesin itu? Lekan hambai, jadi araman ini suri lepunga. Sodindro Memorial Community Hall sini Sodar District Tripura Employees Federation ni kaisa felicitation ceremony का program हो ये ऐसे EM newly elected हमारा पैसों का नॉन इसमें गलत काम बिसी कदमा रोमोई चुन नुका चुनी 1982 nisimi DC Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni kaisa haba tongo obon bisingo bini department tongo education room angoro phainung mani yagulo oronuk phaikya 1633 number school Omoni bisingo, galai kena kepala hamia, je sini 157 number sengkha school, 157 school, single teacher. 151 abang ka value 10 student. Tabuk 1 sugine tamu kana. Emon behal অবস্থা যে দীর্ঘ 25 বছর বামফ্রন্ট Aboni pore tabu BJP IPFT hapang aboni pore cinti prabota kesaro onnano sarkar phaikya 2000 sengmuka sini tamne bono IPFT aboni kesaro 90 ni simi 95 UGS Congress nijo kintu jotton sai bisi student teachers samjaka chakri jaka jutnya malam. Kita bu koro kok sate kelayu. Je school teruk Bangla medium. Je Bangla medium je tumun aku teruk banyak ni pote. Student kami tu. Tahu ni bagai. Madam. Tahu ni bagai mana? Oh jaga oh je sini je serna tangkai je mana ni kok kami abur. Cing nok tongo bench kiri. Boundary kiri, kabang mas समस्या tu, mau समस्या rano समाधान खाया bagai, kabang mas समस्या sakai tu, answer sakai ni. Tripura Employees Federation Sodar Political District Committee. Ya kadi bina tebo kerak खाया bagai, kenal खाji, ada recruitment खाया ni. Emang sini je, edisi apa ni bisingo je teacher orang mana? Oh teacher orang no. Yang kali kiri, ajakau tangan bagai. Selalu kita tengok. Contoh ayas, edisi alakani, ucis ta ayas, tongmani. Orang macam apa mereka? Raja komiti ni bahas suka, jatuh mana asukai contoh, bahaya milir, dia tongmano kerak kaiman, awas sengse sakai tongmo. Seng edisi apa itu central government ko edin aja private site kuti taka ni kaisa project rojaka, tapi bu kebang kaya je hostel, ini akai ba, tahun ni bono, tapi kaham school, kelajar bagi cuma school conggo, gabo jadi ini tengah kai, semua mana, kebang ma, awak hai hostel tonghono, bini tongna ni, boni hostel ni, tata tunggu tongmani, abang onek tak komitu, abang no, kelajar bagi, residential asal sekolah banyak boy, nostal sekolah kayak kotor residential school kalau gay arti kaham teacher ini ni, aja quality education dan bagai cung, saya sekelai tu, abang angka kelai, sekolah ni, oh
Julai masih bisa ini apa nih pas 6,000 prai pas 5,000 টাকা নি project rohna na itu hostel bani abor ngom এবং mana ni bahasa जों माइकलनि बागै जों रोजा बाय जों बरन जोंनि यासक सबै जों आनार हाया दिनै 12 June 2023 थामथानि साबुखायनाय बदल Tripura Employees Federation Sodor District Committee by organized Kajak. Recently, ADC Administration Khoroktam Kotal EM Yakaba Executive Member Indak Kajakmani Borom Gunang Robindra Deborma Borom Gunang Onanto Deborma Borom Gunang Runel Deborma Borok Khoroktamno Tini TEF Sodor District Committee ro felicitation result hai. Moto conventionally ahikane choli khayo. Tobe ang chana mutungo mo TEF ni bini definition onek koto joto Tripura sebuk khanero thamcha khai one voice one force klaye political parties rokno nanpuk mani Tripura ni bagi je constitutional right separate state tung other jespon tung abono achievement khanya ni bagi chobak khlainai rokno mo TEF ro ekdom sakbai mangbai khabai khukbai সহযোগিতা খাইতো ইনকাই অমো এমপ্লয়িজ রকনি তিনি ফেলিসিটেশন সেরিমনি প্রোগ্রাম বা आं हारसिंनो सानाय आंनि मेसेज जोंनाय एमप्लयिज रक अनेक सामुं खालायमानो बर' ससाइटिनि बर' रक एमप्लयिज रकनो अनेक कन्फिडेन्ट नारगो अनेक चाजागो दं इबोखबदै गोबांमा नांपुकमानि पलिसि अंथं नांपुकमानि लामा अंथं बर' खुनुगो आं खाखायो TEF Tripura mantai सक्तनि जबाव दंनि गोबांमा पलिसि रक गोबांमा इंटेलिजेंस रक बर' जोंनो तामहुनायखौनो हेल्प खालामो आं मो TEF नि आयुनो लं लिभ दंदिनि Sebagai seorang bisnis yang sangat mengetahui, Sir, thank you so much.